Sini Jonan Chairman, District Committee. Buagrani thani serengka up to 3 years bowai tonga take samte norok nije allowance pay by increments jotono je employees tongnai either state or TTADC borok jese contribution sarkar ni upor tong borok jese employees ni borok respect money tong or same respect norok TTADC ba or state different tongi tong na same no deserve khayo or 12% allowance by increments oko TTADC ni through assembly wo house oti sana lingkha chini daitto tai o next session oti sana buno karanai chini question ro reject phan ongi thangmanu reference period reserve chungno calling attention reserve je session follow khene korok to chaimon ti kam haike no khanai session no jung gobangma borok ni no question admit khajakliya ani bu question gobangma tongmani points tongmani reference period of rakha calling attention of rakha ani first question tongmani je public concern rohmani ano apna compilation khaimani pore major issues ka road connectivity type 2 third fourth fifth aro se tai on concerns pai dia apnote ang road connectivity ni questions raise khaiga abo admitting liya tuini khaiga abo bo admitting liya apni pore education ni vidyajyoti angje simani mote Dhalai district o duita being the most backward district, India is 250 ranking of Tongo, Dhalai district. I was in proud feel Senani Gogya. We are the most backward citizen. India is 250 number of Tongo. Chini for Daito Tongo, Jam of Koranti Sanababi. A Koranti Sanabagi no Angani question mentioned figure. Education asal no important chini bagai hingkai tangi chini schools TTADC schools ba secondary higher secondary upgrading ya tako quality teachers tangi rohaya chini higher secondary wo science communal subzonal chairman tai or job to manja phainai chini employees tai TWF rohna. First of all, open sanai ang asuk owner deserve khaya norok je ano gate ni chime haike welcome khaimani norok ni time frame rumani bisi se ang sopai mai ko kuno ekta karone sopai malia na haipono asuk ke je welcoming obang deserve khaya ni chongo karon ko ani 5 years ni tenure of beginning siko intern period of chigon mistake ni mano ambagi no sanai jebro ang good MLA ba better MLA ni man apno ro kanam tike welcome khadi next jeguno program ro kun khangkai ordinary borok ro jeke welcome khai am tike no welcome khadi ne amno khani obno kaisa request contribution busit gobang tai busit kotor oba express khaimia TF ni contribution jebongi ideation TF je suggestion rimani ba brotherhood organization ngai federation ngai je tipramo thano support khaimani obo pura Tripura saimano whole ADC areas of the Borom tongai
जो तो पब्लिक्स तो मैं बरफ जो तो नो साइमन बुसक थे कंट्रीब्यूशन थे नून कैसा एम्प्लॉय गई कैसे बिगेस्ट पार्टी जे पूरा होल कंट्री नो रूल खाए आ रूल खाने पार्टी नो से किरिया गई ब्रेवरी फुनो गई कैसे फेडरेशन खावई आ हाई के सपोर्ट खाइमन हुनगाई जों दाबो के एसे तिप्रासा अरन सिजागो जों बुसक यूनाइटेड जों केबनि तला तंगनानि बकगया they are also not superior we are also not inferior borok di dese phan chini basu no phan titularo second class citizen ngi manu but we are the first of the state amboge chungki bo kiriya tai norok no paipai hambai no ni norok ni bravery amte ke phuruma bagai all opportunity no manui being the youngest MLA in the state in the house all opportunity no manui ambo kaisa step nana ni bagai practice thake a step ngai few weeks ago kaisa social media post thake ang tai through any leaders respected presidents chini district president bong ni yak yang kaisa message rukha je norok ni top 3 issues norok ni village panchayat bab para kami bo tamotong ano rohdi manorok ano written redi norok believe khegla more than 250 questions issues concerns an Europe haika within 7 hours nge chongoi na je chungku sike deprived or deprivation no bahike overcome khane ba being an opposition party pia tabuk cheng opposition na achu phano treasury bench o jara achu bi kok sanai jara ministry o tongnai ba government o tongnai borok ni thanile demand khaina ni ani power tongo angkuno dino borok no back khegla borok ni yakmu kun din kalaigla chini man thaino chini tiprasani je man thaino with due respect borok chuno ronang thung a demand se khaina angkuno dino nino o issues rokno ang tabo compile khai tongo kawama issues tongo which needs immediate intervention baksa tongo long term strategic plan nangai but o plan no execution khainai of 5 years ni tenure ro ang busuk jora khaimana abang saimia but ani pore je nai ba state government by je link ka ham tongnai ba state government no je representative tongnai ro ani pore borok khainai hiya sa thayo o jagawa ani 5 years ni tenure ro norok ni guidance norok ni assurance norok ni ideation by no angani 5 years buskanga gubitalang thana musu asa kok saino jotona hambai je supono nangku ang sekang constituency go buije rohmani abang physically visit khedana mia first day 1st April mia ang visit khemani koiram para tai kaisa rotha kumar para o duita para more than 100 families tongo more than 100 families tongo se current kore tui to bor ni joton kangge saimon sorao thangai kuwa phojak social media raise ka kya tai concern department no rohota norok sawo yojanas schemes tui phega ni ngechi no law scheme se kring norok bahke number phunu reply mana to tongko asa thayo reply nai salsa visit khema baise asuke concern asuke lugui ugai whole district whole state of tamongui tongna a picture kisa clear phunna musmu borok ni demand kunu ya me public bema lemani na job sano na borok kunu sano
borok ni sanman se chungno tui kisa ব্যবস্থা khai di current ব্যবস্থা khai di citizen of India ngai abo first class citizen o yojana o scheme sok chini ore apply sengni bugai chung tangi chin pharanti se tamai ba angle pharanti sanai ang opposition bench of na chukthum treasury bench of na chukthum ani bagai abo matter khaya chini ti prasani je demands abo with respect chungno runang thum aw sani kasun na harmu norok je tini haike felicitate haike ano obuni pura credit first of all amboa grano dinai abuni pore 48 कर्मचारी जो तो पब्लिक तमने अनुभव दिनाई रिया जो तो नखबिनो ओ क्रेडिट दिना मुसुमान कारण आं जदि तिनी इलेक्टेड नङै फाया हगाय इनसाइड स्टोरीज सिगला खमो गोबांमा एमप्लॉयज फोरानो टैक्स खायगा बरक साका चिनि आइडेंटिटी